sunburst flowers calling on warm days overdue. Karanveer Bora hi Indian television le film actor ania, producer le designer ani boka. Kumsang Khajakwa somriat pani ugas niriata Jodhpur Rajasthan India alo pianga tuna hian kumsum thum paria talo ni veto ani acting le filmmaking lama chhuntur ani thalea apa hi Mahendra Bora ania filmmaker actor le producer ania apu po hi actor le producer thawania athitu a aming chu Ram Kumar Bora ani producer thau Sunil Bora po hi a first cousin ani boka Unaw Mechia Manekshi anebok Karanveer po hianin no pangte ani lai atangin acting ni lampang hituin actor ni lauchak thin le ani school hi GD Somani Memorial School Mumbai a kal thina lekha thiam theita kani thin lem lawa sports depo atheivak ngai lem lawa junior college hi Elphinstone College Mumbai a kalin science sala a mase abeidon wangin Sydenham College of Commerce and Economics Mumbai a commerce chu atile tadeya bachelor chu ti chuan azoveta ani Anua dance class kumni lai kal nge a acting role ani masak berna chu kumsang khat zakwa somkwa khan teja tia ania hi apa Mahendra Bora film producer ni nge a Sanjay Dutt channani in Karanveer Bora hian Sanjay Dutt no panlai role hi achangani Anua just Mohobati TV series a chuan Kabir angin alang lea aduta BP Singh in TV series asiam CID tia chuan BP Singh hi apui lea Anua BP Singh siam tho Indian television psychological thriller Achanak 37 Sal Bat tia chuan apui lea he film tan hian assistant director angin a omani leading role ani in masaber chu Shararat ti ani a Sararata hian Juf angina changa हेलो देयर आज का दिन कैसे रहा कॉलेज में हाँ, तुम इस कॉलेज में रहते कैसे हो क्यों व्हाट्स रॉन्ग Kumsang ni pasaria kyunki sas bi kabi bahu thi tiale kumsang ni pariata kusuma te chuan rolte naw ani vele boka kasoti kha kumsang ni palia achangtana kumli do na changa kasoti a hian prem basu angin achangani Kasoti achanlai atop lam hian November ni thum kumsang ni paroka TJ Shidu Canadian TV actress le VJ ne nanin neya nupui ane hian kumsom ni palimi chialania Sri Ravi Shankar Ashram Bengaluru an in neyani TV serial la alang na sa ema dance reality show ate atela show a host nual boka kumsang ni pakwa a kismat connection ate khan dev katari angina laulanga achang thalea kumsang ni som pakhata dil se di duwa ti a ron changle in kumsang ni som pathuma topa dance competition le TV drama sanga cholawin alang zela kumsang ni som pani jun na khan clothing line mi pathom no big ama clothing line chu alauncha aming chu Pigasa sania fashion designer Emi Bilmura ina puyani kumsang ni som paruka nagin tua changin heta hian Rocky Mahendra Pratap Singh angin achanga kumsang ni som pasari thling nagin chu hi achanga kumsang ni som pariata chuan Big Boss 12 falangin heta hian fourth runner up ani nge a Big Boss a aronin lan hian alar pha hle ani Oh, let's go. Dad नहीं जा सकते. Really, Dad has to go. Kumsang ni som pakwa a Nagin 3 a changli a Nagin hi Indian supernatural fantasy thriller TV series ani a Balaji Telefilms produced thawani
fit nga le inchi sari asang ani a mi thatak ni a anu le pa te hlim taka siam du mi ani aming dik tak he chu Manoj Bora ti ani a anua ama hian Karanvir Bora ti hian a thak ani actor ani mai ba ka kathak dancer ani a Pandit Viru Krishnan hnuaya kumhni lai chu kathak dance hi alo training to ani kumsang ni som pathum khan anupui nen film producing anlo chang boka love you sonye ti ani a favorite actor chu Salman Khan le Shahrukh Khan te anni cricketer a chuan Mahendra Singh Dhoni adu bera a hobby chu lamte cricket khelte ani a mi in vong fai takle hrisel na ngai na em tu ani a ataksa fit taka om reng theinan gym angai na hle bokani kasoti thar kasoti reboot an chan thar le meka hian prem anga chan le achak thu soya ekta Kapoor ne na interview line a request ani अर्जुन का बेटा बना नागिन में दामाद सॉरी दामाद अब मैं करण सिंह ग्रोवर का बेटा बनने वाला हूँ एज प्रेम आई बी बैक एज प्रेम Wow, breaking news. सीरियसली एकता मैं देखो आई रियली आई एम सो No one can do that role. नो वन कैन डू दैट रोल प्लीज लेट मी डू इट आई वांट टू डू इट ओके लेट मी बी प्रेम मुझे वापस प्रेम बनना है fa anei to a phir mei chhia nein Vienna Bora le Raya Bela Bora te anni Oh my God!